Tay. สวัสดีค่ะฉันชื่อแคร์ค่ะฉันชื่อจอร์จค่ะฉันชื่อไอซารุสค่ะฉันชื่อจุนคาร์ลค่ะฉันชื่ออะไรคะ อมอค่ะอิสุค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีซองไง ขอบคุณค่ะ viewers ขอบคุณค่ะdi ka makanak kasi Kikapun ka Ano sabi nila kapun ka? Thank you but guys say ขับคุณขับ girls ขับค่ะ Kapun ka Kapun ka viewers Kapun ka viewers Kapun ka viewers say สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ guys สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Kikapun ka May hapon kap May hapon kap May bagyo kap Okay So guys, if you want more videos, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Only here on Wish 107.5. Yes, mali. Take two Take two. 1, 2, 3 go Ayan ang kamugas yan, boy. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. It's healing her pining till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, no weary world rejoices for yonder grace, and you are glorious, Lord. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. It's the motherfucking Eagle Double G. Hey, what's up sa inyo mga kalabog? Merry Christmas once again! Good morning everyone! Good morning! Hi! Hi! Merry Christmas! Good morning, okay! Sawadikap! 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 Lot! Merry Christmas! Yes, salamat. Uy, ako ipakita sa inyo kung unsay resulta sa bagyo diri dapita. Oh, ha? Oh, diri dapita. Diri dapita kay nangatumba na ang mga kasagingan. Tara, ayun, oh. Oh, ayun, tumba lahat. Boom! Og diri dapita sa among kilid. Kitaon mo sa among mga kamaisan diri nga murag nga bali na gyud, dili gyud ni mapugnan. Tara, boom! Hawan tanan, hawan. Oh, naunsa na ni nagkatag na, wana ah. Diri oh, ang among kasagingan tumba. Ang among unsa ni tawag ni tambis diri dapita. Tumba. Woo! O ano na? Naukab na diri sa yuta. Pero, thankful gyapon ta sa Ginoo nga safe ta. Dili na siya pare sa Yolanda, murag katunga siguro sa ginakusgon sa Yolanda, pero grabe gyapon ang nakabati lang gyud tong bagyo ha. Is gabi siya nahitabo. Woo! Kumusta yung Pasko dira? Kami diri wala lang. Update namin nyo later kay murag asa ta? Hagnaya Beach Resort. Oy, mga ato ni Hagnaya Beach Resort kay ato ni mga ligo. Dito mi mag-celebrate sa among Christmas today. Woo! Okay, kay dire. Oy! Before me mo, mga to sa Hagnaya Beach kaya adara na mo na chubena. Oy, mga Mga O sige, mga Tara guys, mo na mo sudan ron at lawa ha. Tinuwa nga bangos, pambansang isda ng Pilipinas.
Yan ka Dodgers. Sasama na yun sa Dodgers. Pambansang baboy. Ay, Nato. nailato. Oh, gabag yun ano, itong bisita na rin, oh. Na-stranded. Hi, Merry Christmas. I'm just new here. Ikaw, Ina, Merry Christmas. Pinjab sa Ayala kay. Merry Christmas. Merry Christmas. Arat na! Merry Christmas! Uy, continue na ni Bay. Nata dire karon sa Zoo. Ora gyapon, walang ilis bay. Nata dire karon sa Hagnaya Beach Resort. Kung nadungog ninyo nga nagkusog kay tingog ron nga mura nagkurog-kurog nga inyo manunggan karon. Ha? Tungod kay brown out karon. Woo! Daghan man din nga ligo dire oh. Oh. Daghan nga ligo. Uy mo ni Hagnaya Beach Resort. Woo! Power! Hey! Merry Christmas! Merry Christmas! Hey! Noche Buena! Merry Christmas! Merry Christmas! Uy! Uy! Merry Christmas! Merry Christmas sa tanan! Merry Christmas! Hey, what's up sa inyo mga kalapog no all around the world? To the Philippines, Cebu, Arguanon, San Benito, and of course, diri sa Hagnaya Beach Resort. Merry Christmas ninyong tanan, Orsal family and staff. Ipagkano mga Orsal family. Orsal family and company kaya nag-celebrate din sa Christmas diri sa Hagnaya Beach Resort. Hagnaya Beach Resort, baka naman! Wala ba kaming Christmas bonus? Bonus promo dyan! Kuling! Shout out ka Kulin Ruwa! All the way from Canada. Okay, muna yung ipangkaon ka na. Pakita ito mga ipangkaon. Thank you sa nag-sponsor. Bukan naman happy nagbubot. Of course, arin sa mga boys. Sa mga boys. Arin sa mga the boys. O, dara. Pagkadagko-dagko lang na sila, pero dagko gimikaon. Kundi Mr. Birmo. Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan. O, pakita ito mga pagkaon siya kung kumusta naman siya. Kamusta naman mo din na? Okay ba? Okay, kaya. Shout out to no Honey Movie. Honey movie. Hapit na na ako ta. Hapit na na ako. Okay ra, okay ra. Kunya, mga ligutan niyo dito sa pulo niya. Ano interview? Mga kami. Interview na to si Jigo. Jake, kung sa'yo may stop niya mo kapandig. All I just wanna say is, I'm eating. Dik, dito na nung nga namang lakot ng tubig ka. Ikaw, di mo honong. Nalagoy na. Okay ka na, vlog. What's up? Story yun, oy? What's up sa inyo mga kalapok? I'm here again. Yan, nag-hire na videographer kay gusto niya mag-vlog na kanakon. Ikay magkupot. Let's go! Let's do this, man. Let's do this. Welcome to Hagnaya Beach Resort, where you can find acoustic people. Ha? Oy, maligo na tayo no? Muna yung ganyan nga maglingaw ta. I want to die! Hindi kami na-celebrate sa mong Christmas with shout out mga kalapok. What's up? Jake, kung sa'yo mo yung masabi sa pool nila, Jake? Cold Spring. Cold Spring. Hindi man ako kuha na dito. Cold Spring, maninili ang Hagnaya Beach. Pero, happy! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Merry Christmas! Grabe yung katong natin. Naka-vlog namin dito before, katong kasal niya Tina, pero wala mi dito sa pool, kaya wala mi kaabot. Pero karon, first time naman naka-vlog dito sa ilang pool. Grabe kay nindot kay view, andi rin ang swimming pool. Sana all sa balay magpasko. Sana all burn out. No electricity, no problem. Only Hagnaya Beach can solve that problem. Shout out din ko na yung mga taga-patag na yun. Shout out din ka Jansi dahil. Shout out ka Jansi. Oh, kana sila, mga taga-patag na sila. Mga taga-patag, mga lapok. Taga-Patang, taga-Thailand. Oo, dahil taga-Thailand dahil. Sawaka! Sawadik ka! Sawadik ka! Sawadik ka! Siwaka! Sawaka! Siya kay tawa ka! Kaluod! Jake, kung
masabi mo sa pool? Unsay masabi nako, I just want to say thank you for the Merry Christmas and Happy New Year. Oh, imo George. I just want to thank and Thanksgiving in I hope that everybody will Imo kay Carlo. Ako mas Toriano. Merry Christmas gyapon. Bahala gibagyo ta diri dapita. Ursula, bagyo ka lang. Pinoy kami. Boom! Dilubot. Okay, dali. Mag-interview ta sa gikan sa Thailand. Miss. Na unsay masabi nimo nga kabon? Karon kay, so it's been very good because we had a very long. Some no English. Usa yung pangutanan nimo do. Oh, unsay masabi nimo sa kabong Pasko? Ang Pasko is very unusual kay nagpasko mi sa Kalsada. kalsada. Thank you for answering. Lumbalangoy sila. Balang di ko maklaro. Balang way kurente. Merry Christmas gyapon. Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. No electricity. No problem. Yes, sir. Woo! Salamat kaayo, ani. Merry Christmas. Woo! Ya Loli. Yanini. Kaya sabit. Sabit. Ang mamay. Kuya Michael. Kuya Iman. Uy. Ay, apel siguro may ani siguro. Ay. Kuya Manoy. Kuya Manoy. Undo. Undo. Kuya Carlos. Napilan yun ko! Akala ko di ko mapilan! Ay! Salamat! Sa mani! Uy! Kakitawanak! Kakitawanak! Salamat sa inyo. Klaro! Ay, Saros! salamat sa bonus. Angelo. Angelo! Jefferson. Jefferson! Dara! Dara! Rai. Rai, Oh, salamat Rai. sa pagbukas sa plato. Jessa. Isa! Oy, 1,000 of third. Ay, Tintin. Tintin! Jancy. Yancy! George Tambok. George Tambok! George Dako. Oh! Nimnet. Alright! Princess. Princess! Marlu. Marlu! Mama. Joshua. Joshua! What's Joshua? Manoy. Manoy! Pudong. Uy! Napilan yun! Ah! Yee! Ang sa istorya!
sa tanin nyo, thank you, thank you. Thank you. Okay. 1, 2, 3, go! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Very happy. Yes, yes, as I promise, nandiyo ko yung gift ipanghatag sa inyo. Lara! Ang tanan dyan, makadawat, ane! Oh, imo na. Imo. Oh, George, nindot ka na akong gift sa inyo. Oh, imo. Merry Christmas! Ano kaya ako, anak? Una kay mo. Grabe. Nag-effort ko ani oy. Merry Christmas. Oh, tinuod gina ha. Tinuod gina ako kay pangatag. Ang gitay mo, oy, mayo. Oh, as I promised, man. Oh, Merry Christmas ya. Oy. Na ako'y pangatag. Oh, Merry Christmas. Uy, thank you, Kuya Merry Norly. Christmas. Merry Christmas. Thank you, Kuya Norly. Merry Christmas. Merry Christmas, man. Merry Christmas. The spirit of Christmas is not done yet. Sabay mo kayo. Ayan, yan. Yan. Happy naman ako pinagpuan. Salamat kayo ha. Grabe, effort ka na. Ha! Ano na, marang nindot kay lights hindi rin. Merry Christmas once again sa inyong tanan. Oh, dili na lang ko ito mga vlog. Yung mga sana all ninyong lahat. Sana all ninyong tanan. Mga sana all sa balay nagpasko. Sana all linaw ilang Pasko. Sana all walay bagyo ilang Pasko. Pero sige lang, at least safe me diri. Bahala gibagyo ang among Pasko. Pero at least naka-celebrate me together with our families and everything. Tanan. Woo! Woo! So, murag dili na lang kutob dyan nga mga vlog. Dili na lang humano na nga mga part 2. Magkita-kita na po tayo sunod na vlog. Amping mong tanan. Merry Christmas ninyo. I hope nga malipayin mo. Kumusta yung Pasko? Comment down below kung yung saan nyo pag-celebrate yung Pasko karon tuig nga maski na bagyo. Especially diri sa norte. So, arat na. Woo! Merry Christmas! Chicken pox! Geese! Woo!